Ka whai hua rānei te hunga kaumātua I tētahi hōtaka whakaako ture hautū waka. Koera te pātai e taia whiowhio nei, I nara kei te whakaritea I tēnei wā tonu nei, tētahi hōtaka hou mo te motu whānui, e te uepu waka kotahi. Ko Parani Sabrutsky tēnei e whitu te kauma ono tau tōna pakeke. Aha kua tērā kei te kaha tonu ia ki te hautū waka, I tua pea o ngā whakaaro o etahi. Kore hoki mātau e tino mahararangia mai nai nirungi ngā rōri. Ka rongo tonu koe ia koe kohete ngia ne ātahaere no hou. Ka tangitangi mai ngā haona ki a koe nā tau ātahaere runga I te huarahi. I tēnei wā kei te whakaritea tētahi kaupapa ako mo te hunga pakeke e te uepu waka kotahi o Aotearoa. Ko te aro he whakamahara anō I te hunga kaumātua ki ngā tikanga me ngā ture o te rori. I te rātau I topea tēnei momo kaupapa I runga I te toko iti e whakamahi ana I aia. I nāia nei kua whānui ake te tirohanga. It's looking at providing material that can be used by community groups, by people all around the country who are, developing their own programs for older drivers, and really so that they can tailor it to meet their particular needs. E hangai ana te ako ki te hunga pakeke ake I te whitu te kautau, e ai ki ngā tatauranga o te wā ko tahirau toru te kaumā tahi o rātau I whara I te hautū waka. I kitea tēnei e rua marama ki muri I ngā huarahi matua o Tāmaki Makaurau, I nai he te aro o te hautū a tētahi kaumātua ki runga I aia. Heoi e harai te mea me matua tutuki te tangata I tēnei akoranga, nō reira te pātai mena ka whai hua rānei ia. There's no reason to compel people to take remedial courses, but it is mandatory for older drivers to have medical assessments at the age of 75, at the age of 80, and every 2 years after that. Pai no ngā rōri kei te mōhio, ko ngā rōri e mahingia nei rātou I nani, hira wera pai tangata nei rā. Hakua tōna kaumātua pea, e ai ki te kuia nei kei te koi tonu te hinengaro. Ka whakaro nā ko tērā kepea kei te he, wea pa tiki tonu I ahau tonu kei rehi mai te tahi ki mua I ahau, pera I tērā wikira. Hei tērā tau ka tīmata te whakamātau o te kaupapa nei, e mea whakamahi marunga ipurangi, rōpū hapori rānei. Mikey Sherman, Te Karere.